Kami ke All India Radio Shillong ke kuburan kuliah di Mary Mamuti Walang. Kiman kita pengsan juga kuburan mentakastan. Menteri Rambado Kari Narendra Modi mentakasi unikran bagi sama pulih hakatuk Parishka Piye Charcha kebaar kebala pengkriya dan penangani Delhi. Wadah pedang jenis nuklear jumlah halor ke Citizenship Amendment Bill usung kuno juga North East Democratic Alliance Himanta Biswa Sarma bakal sundan pula kuno ke jemput ke jemput kamu ke kanhun. Meghalaya kasang United Democratic Party UDP kala pensau bakal ikon tinggi ban persya juri ke Citizenship Amendment Bill. Ki khabar ke babnya. Menteri Rambado Kari Narendra Modi yang saya keren bersama pulih kini kikpa ki banakalang ke India bat ki berasabari rukumjo hakatruk Parishka Piye Charcha ke baar hakal Katorat Stadium Hani Delhi mentakasni. Kalaban ko sa social berkendak nasim jadi sama pulih kini bat ki kikpa antang makinyo ay kala nalikran Menteri Rambado Kari hindi beliau sumru ya ki jing ajing kini usak halay haki. Menteri Rambado amir ang instant ni kajingmot jumper kadang ikina gibani kon haki eksamen giba pera kenapa kan ra ikajing toy na kapuntajin ki hakalaway. Lapenda-pendang niya baro kijingan kamu kabapun kre ketika program kabukongsan kaban sedang hakapor cutway begin step. Karduda sini bat kini channel TV kempen iya kata live program haduk kapor cutway begin step bat kini syumata kibana kalengkari kilala apoy hadali. Mentausnan bersama pulih na arpu sautuli ki jumlah bagi Union Territories kini syumata haka program. Habaro ki dan arhajar ni kibriyo ki bakantok isama pulih ki mahikai baki kini kikpa ki bandan haka Parishka Piye Charcha ke baar. Usang gunung juga North East Democratic Alliance anyada ubatero Menteri Kesorkar Assam Himanta Biswa Sarma uloong bakam sundang bakun bajingkot akan nida wat apdang kajins ngawi pihak jumut halor ke Citizenship Amendment Bill. Habai kiran bilang bakai kebuar Guwahati usarma uloong ba kadang hingga kajinsu ke pihak jumut Mizoram bat Meghalaya halor ketika man pendan dan penuh kajingta hagi jingtung terikam kaneda lali hagi jingjit nongikmat thamai syaka yingderbat Lok Sabha kebansa Longshen. Uong ba ki Mizau ki persya ia ke Citizenship Bill naman kinipat kidaw. Ulay thoro bola dat ekran Menteri yang bak Meghalaya halor ketika jinis pihak jumut. Himanta Biswa Sarma ula persya baniro kebasedang jangka jinseng yang neda keladaan ka jinis untuk jumut bakila bandan kajin ban suhun lang halor kena kamat rekam hingga kena mulai ek ban pempulong ya kajin tu ban trei ki kan penroi ki ban wanra jin toy ya kathan satelong ini baro kowe. United Democratic Party jangka Meghalaya UDP dah kawai kesur kalau penpau kajin persya ke bajur halor ke Citizenship Amendment Bill. Ya kini lapan semua dah working president jangka UDP bak bindu Nanong Hashilong. Habai kini mungkin nampak hal kebor hadiah melawai ke jinang jangka UDP ubak lanang loong bakatai ke bil ke ba ke Sarkar India ke latau kalong ke persya ke mon jang kipat ke India nama di kibri ke bana Pakistan bak South li ke waipat kini kinsa yo ikala dan yo ikakedan kono kinang syong bapura jangka di India. Ubak lanang loong rubah ke UDP dan ikun ke batung iya persya ya ketika bil kabo Menteri Rambado Kari Narendra Modi ula persyang katla katnyai ban penting kena penongan ya ketika jingflu. Ula bendam susu dah kaboong ba ke UDP kan saya keren baru ki Menteri Ramba jong ki jela kathan satelang ini ban yang persya ya ke Citizenship Amendment Bill na keminta ke bahag kemiat jong ki rumum ke kathan. Ula persya dah ketika bil kathunu ban ailad ki Hindu, ki Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, bat ki Kristen, ki ba Kunnakari, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, bat ki wei ban pendang sa India kun ki nang syong ki ba pura jang kani kari. Kani ka kubor ka wan spin ka All India Radio Shillong. Kadorbar mengtingka jang ka Sarkar Assam kana sedang naduk kasni dah ka jingkar kat ke bajurba.
Kirkhot jong kaliang persya ki bukan thop ka Congress ka AIUDF bat ka Assam Gana Parishad AGP kira pempaw ya ka dak ka jing persya ka daulat jong ka jela Jagdish Mukhi udang Ajigran hakayin. Kira Malay Congress bat ka seng AIUDF kila ra da ki jing thop persya ya ka Citizenship Amendment Bill bat ki wei kiman. Ulat ulhaban pengkot ya ka jingkran jong hapren ka jing karkat ka bajur. Haka jingkran jong ulat ulang baga jingna ban pendat ya ka jingking bogibil kadi ka jingjak ka bakha jong ka sarkar. Karbo dan kran syakang Dr. Bhupen Hazarika ubalayo ya ka Bharat Ratna ulat laong ba ki jingwa jong ki la pensyok mensin dan ajim shloli ka patang ka babut. Ulang bu ba ka sarkar Assam ka tribor ba bantek lah kan ya ka jing bamsam. Memang kesini yang bersyabat kredo jamri lagi ke Supreme Court kalau betai ke sarkar pedeng bahkan ai kejingkit ki babnya hapok kalai tayo ha ka bede cipun kejingkili bakal bo ka bagan thobru ya ke detention center Assam ba de kejingdan jang ki brio ki banabari ki bersyabat ha ki tayi center ha ki kishpos nang balala Kekenian tinang besar pada kontrap Chief Justice Ranjan Gogoi dan Justice Sanjeev Khanna kita snap itu jujur kepada pada jingnang kepada isang shot jangki detention center Assam dan kejimbat slempor yang diberi ke bawah nabari hal kita ke center. Kejing besar kepan yang kejing besar yang kapor hadukatnya kibat iki brio bagi iki daw ke penang iki banbat slem bat labuta bagi biman pa iki jing besar syaka Foreigners Tribunal. Ha Assam ka Kashri ka Kertang jang ka CBI ha Guwahati himendisi kala rai penram ya khatsan mut kibrio ha ka bedei ba ki jing pen thai bom ha Assam hausnam a hajar pra ha ka ba khandai ko mut kibrio kala yap na ka daw jang ka tai ka jing pen thai bom na pedang ki la syarai penram na danggo ka Kertang jo umang man ba hakrido jang ka kamhuan National Democratic Front of Bodoland NDFB Uranjan Daimeri ya ka jingpur sistem ni ka saja dan ALU ang sa pembina ha kasing balang. Namar jeng ka jingana bala penni da ka sarkar Assam ha ka baydai daga jingpuni ni ya ka undi daily bat daily soda ya ka bala penni da ka karkhana MS Patnish Beverages Sabgaon Udayan Vihar Kahilakuchi Guwahati Huyo Ujain Commissioner to Food Safety Meghalaya Shillong ula batha iki officer of food safety banai kuluk mo iki bilar undi daily brand bat daily soda bala penni da ka MS Patnish Beverages Sabgaon Udayan Vihar Kahilakuchi Guwahati Huyo na baro ki dukan wholesale bat ki dukan dan Labatha ki batin pa kinda ka Bailey Shah food analyst jang ka sarkar Assam dan Meghalaya ha Bamuni Maidan Guwahati bat lakhang bambi ka ka hado bandayo hukum dakum waipat data jinjai persan bantai lakam ya ka jinde bi ani ka kiat ki pulit jang tengah excise ka East Khasi Hills District kila yai penang ya ka jingkin rakyat ha ki restoran bat ki jaka dekiat ha sor shimong bat ki jaka ki badan hakap sor Hau benai no pra ahajar katra katanan excise kalau yo pendung hidu ar pesawat ni kikis ki bede batuni bala yo kudrop du cheese pa sab khunai point dos pa liter ka kya isi ban di ku ar point wei ni mo liter ka kya phalan lakin ni ar mo ki bri ka bede ti ha ka ti kam bat ki bala pension ni ka kam an jam katanan excise Katu kali khobor kala khod bakala wan shpina ka All India Radio Shillong sa shipor ka taha kapor prabaji ni so